nongeye kubasuhuza ndabifuriza kugira ibihe byiza nahe makuru agezweho. U Rwanda ruri mu bihugu Trump yashyireho imisoro mito y'ibicuruzwa. Ribu yataye muri yombi Safari wari perezida wa CDR muri Kabuga. Makuru avuga mu turere Imuhanga umugabo arashinjwa guhunga urugo nyuma y'iminsi 3 gusa koze ubukwe. Ikarongiho ari njyanama z'utugari n'imirenge zidakora kubera insimbura mu byizi. Abantu bane baguye mu mirwano hagati ya Wazalendo na M23 na Algeria yarashe drone y'igisirikare cya Mali. Muri aya makuru turaza kureba impamvu. Igihugu cya Hongiriya kikaba n'ikinyamuryango cya ICC kirengagije impapuro z'urwo rukiko cyakira Benjamin Netanyahu, minisitiri w'intebe wa Isiraheli. Ngizo zimwe mu nyingo z'ingenzi zigize amakuru mugiye kugezwaho nanjye Jean Dodier Kanijabo yanone ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 4 kwa 2025 mu kanya turayarambura. Bayikaze muri aya makuru arambuye duhereye ku Rwanda ruri mu bihugu Trump yashyireho imisoro mito y'ibicuruzwa. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yarayatangaje imisoro ku bicuruzwa byinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika biturutse mu bihugu byo hirya no hino ku isi. Ni icyemezo yafashe mu rwego rwo kunganisha iriya misoro n'icibwa ibicuruzwa bituruka muri Amerika byinjira mu bindi bihugu. Trump ubwo yatangarizaga muri White House iriya misoro yise reciprocal tariffs, yavuze ko iriya misoro yazamuye ku bihugu byinshi iri mu rwego rwo kwihimura ku bihugu byari bimaze igihe kirekire byiba Amerika. Trump yashimangiye ko icyemezo yafashe kigomba kuzana impinduka zikomeye mu mateka ya Amerika ndetse kigashyira iherezo ku bitero yavuze ko igihugu cye cyari kimaze igihe kigabwaho. Imisoro mishya ku bicuruzwa byo mu mahanga byinjira muri Amerika Trump yashyizeho izatangira gukurikizwa ku itariki ya 9 z'uku kwa 4. Perezida wa Amerika yasobanuye ko kugena iriya misoro hagendewe kuyo ibihugu by'amahanga bisanzwe bica ibicuruzwa biva muri Amerika byatumye nawe abica kimwe cya kabiri cy'amafaranga bisoresha ibicuruzwa byo muri Amerika. Mu bihugu Trump yazamuriye imisoro ku bicuruzwa harimo Ubushinwa kuko ibituruka muri iki gihugu bijya muri Amerika byashyizwe kuri 34%. Minisitiri w'Imari wa Amerika Scott Bessent yavuze ko uyu musoro wiyongera ku 20% Amerika yacaga ibicuruzwa biturutse mu Bushinwa, ibivuze ko isugera kuri 54%. Ubushinwa bwo usanzwe busoresha ibicuruzwa bituruka muri Amerika kuri 67%. U Rwanda n'ibihugu byinshi bya Afrika biri mu byo Trump yashyireho umusoro muto. Ibicuruzwa biturutse mu Rwanda bikazajya bisora 10%. N'amafaranga angana nayo ibicuruzwa byinjira mu Rwanda biturutse muri Amerika bisora. U Rwanda rwashyizwe mu gatebo kamwe n'ibihugu birimo nk'Ubwongereza, Qatar, Ukraine, Maroc, Misiri, Arabia Saudite, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Australia, Turkiya, Brazil, Singapore, Nouvelle-Zélande ndetse n'ibindi. Kugeza ubu ibihugu Trump yanze gushyiriraho imisoro ni Mexique na Canada bisanzwe bituranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu makuru arebana n'ubutabera, Ribu yataye muri yombi Safari wari perezida wa CDR muri Kabuga. Urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda Ribu rwatangaje ko rwataye muri yombi Safari Elminigirde w'imyaka 62 aho rumukurikiranyeho icyaha cyo kuzimiza cyangwa gutesha agaciro ibimenyetso cyangwa amakuru byerekeye jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Uyu Safari mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi yari perezida w'ishyaka rya CDR muri Kabuga, kuri ubu ni mu karere ka Gasabo mu murenge wa Rusororo mu kagari ka Kabuga ya mbere mu mudugudu wa Kabeza. Amakuru agaragaza ko mu bihe bya jenoside imbere y'urugo rwa Safari hari bariyeri yiciweho abatutsi benshi. Mu 2018 ubwo inzego zitandukanye zari mu gikorwa cyo gushaka imibiri y'abazize jenoside yakorewe abatutsi yajugunywa ahantu hatandukanye, mu murima no munsi y'inzu ya Safari habonetse imibiri myinshi y'abazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ayo mibiri yabonetse ni mu mudugudu wa Kabeza mu kagari ka Gako mu murenge wa Masaka mu karere ka Kicukiro no mu mudugudu wa Kabeza mu kagari ka Kabuga ya mbere mu murenge wa Rusororo ya karere ka Gasabo. Iyo mibiri Safari yari yarubakiyeho inzu ntabwo habashije kumenyekana umubare wayo kuko imyinshi byagaragaraga ko yari yaratwitswe. Safari akimara kumenya ko munsi y'inzu ye no mu mirima ye aho ari kubonekamo imibiri ndetse ko wamenyekanye amakuru yuko yubakiye inzu ku mibiri y'abatutsi bishwe muri jenoside, yahise acika ahungira mu gihugu cy'abaturanyi. Nyuma yaje kugaruka afatwa ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 3 2025 afatiwe muri gare ya Kayonza, bikavugwa ko yaravuye mu gihugu cy'abaturanyi yari yarahungiyemo. Safari kuri ubu afungiye kuri station ya Ribu ya Rusororo ndetse dosiye yamaze gukorwa inoherezwa mu rukiko ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 4 uyu mwaka. Icyaha cyo kuzimiza cyangwa gutesha agaciro ibimenyetso cyangwa amakuru byerekeye jenoside gihanwa n'ingingo ya 8 y'itegeko rya 2018 ryerekeranye n'icyaha cy'ingengabitekerezo ya jenoside n'ibyaha bifitanye isano nayo. Ugihamijwe akatirwa igifungo kuva ku myaka 7 ariko kitarenze imyaka 9 n'ihazabu $500 ariko itarenze miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda. Uretse iki cyaha kandi Safari yanakatiwe n'inkiko gacaca mu 2004 igifungo cy'imyaka 30, ajuriye akatirwa 5 ku cyaha cyo kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi, aza gufungurwa mu 2008. Nyuma kandi haje no gukurikiranwa abantu batandukanye bari bazaye amakuru bitewe nuko muri jenoside babaga kuri za bariyeri zicirwagaho abatutsi muri ako gace. Aba barimo Mucyo Jean Pomseni, Buturutse Mwabo Michel, Abyarimana Jean Pomseni, Karekezi Augustin na Twakizuru Jean Pomseni. Abo bari barahisha amakuru y'iyo mibiri yajugunywe mu byobo byahitwaga CND mu gihe cya jenoside. Tariki ya 4 z'ukwezi kwa 4 mu 2019 urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwahanishije abo bantu igihano cy'igifungo cy'imyaka 5 n'ihazabu y'amafaranga $100,000 y'u Rwanda kuri buri umwe ku cyaha cyo guhisha cyangwa kwangiza ibimenyetso bya jenoside cyangwa ibindi byaha byibasiye
kinyokomuntu. RIB yibukije abantu bose ko itazihanganira uwo ari wese ukora icyaha nk'iki cyo kuzimiza cyangwa gutesha agaciro ibimenyetso cyangwa amakuru byerekeye jenoside ahishira hari imibiri y'abazize jenoside yakorewe abatutsi. Yibukije abantu ko batanga amakuru y'aho baba bazi hakiri imibiri y'abazize jenoside yakorewe abatutsi hose kugira ngo ishyingurwe mu cyubahiro. Urwego rw'ubugenzacyaha rwavuze ko bitari bikwiye kuba hakiri abantu bahishira amakuru nk'ayo kuko ubwabyo ari ibikorwa bihanwa n'amategeko. Mu kwezi kwa gatatu gushize inkuba zahitanye abantu 16 mu Rwanda. Minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi yatangaje ko mu bushakashatsi yakoze ku bantu bibasiwe n'ibiza mu kwezi gushize kwa gatatu k'uyu mwaka inkuba zahitanye abantu 16 zikaba arizo ziza imbere mu guhitana abantu benshi. Minisitiri wa Minema Major Retired Murasira Albert yagize ati inkuba nizo zimaze kwica abantu benshi kugeza ubu, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe n'imyuzure igakurikiraho. Imibare ya Minema yo kuva ku itariki ya mbere kugeza ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa gatatu 2025 igaragaza ko inkuba zahitanye abantu 16, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe buteza inkangu zihitana abantu 4, imyuzure ihitana abantu 2 mu gihe inkongi y'umuriro yahitanye umuntu umwe. Abasenateri babajije niba hari ingamba zashyizweho zo gukumira ibiza by'umwihariko ibiterwa n'inkuba, maze Minisitiri Murasira abasubiza ko bigoye gukumira inkuba ariko ko Leta y'u Rwanda ikomeje ingamba zo kugabanya ibyago bizikomokaho. Ngo hashyizweho gahunda zo gukumira inkuba zibasira abantu mu karere ka Rutsiro aho inzu nyinshi zashyizweho mirinda nkuba. Imibare y'abahitanwa nayo ikaba igaragaza ko bagenda bagabanuka. Yavuze ko nubwo hashyizweho ingamba zo gushyira imirinda nkuba hose bikigoranye kubera ubushobozi buke bwo kuyigura. Cyakora yavuze ko abikorera insengero n'abandi barimo kubaka ibikorwa remezo bihuriramo abantu benshi bategekwa gushyiraho imirinda nkuba. Mu makuru avugwa mu turere i Rwamagana, umugore aravugwaho gutangaza ko umugabo we yapfuye kandi ari muzima. Mu kagari ka Cyanya mu murenge wa Kigabiro y'akarere ka Rwamagana haravuga inkuru y'umugabo watunguwe no kumubika bivugwa ko yapfuye kandi ari muzima. Abaturage baganiriye na Bwiza bavuze ko batunguwe no kubona umugabo usanzwe akorana n'ibigo by'itumanaho ari mu kazi ke mu mujyi wa Rwamagana, nyamara ku gicamunsi cy'ejo ku wa gatatu barabonye amashusho yashyizwe ku rubuga rwa TikTok bamubika ko yapfuye. Abaturage bavuga ko uwo mugore yabitse avuga ko umugabo we yapfuye nyamara atari byo. Umwe muri aba baturage yagize ati ntunguwe nuko nabonye uyu mu agent ukorera aha kandi twabonye ifoto ye yanditseho rest in peace. Twari tuzi ko byarangiye ariko none ubu turatunguwe no kongera kumubona ari muzima. Uyu mugabo abantu benshi bazi ko rwose yapfuye, kuba kiriho biradutunguye. Uwo mugabo usanzwe ari umu agent hari amakuru avuga ko amaze icyumweru ahunze uwo mugore ushinjwa gutangaza urupfu rw'umugabo kandi ari muzima, akaba yahisemo kujya gukodesha indi nzu mu mudugudu utari uwo babanagamo kubera amakimbirane. Ababonye amashusho ku rubuga rwa TikTok babwiye Bwiza ko uwo mugore yakoresheje urwo rubuga agashyiraho ifoto y'umugabo akandikaho ijambo rest in peace kandi iyo foto akayiherekeresha indirimbo igaragaza agahinda. Kugeza ubu ntibiramenyekana icyateye umugore kubika umugabo kandi akiri muzima, gusa ikizwi nuko basanzwe bafitanye amakimbirane. Mu karere ka Muhanga ho umugabo arashinjwa guhunga urugo nyuma y'iminsi 3 akoze ubukwe. Mitabaza na Leonard Bahimba Kevin arashakishwa nyuma yo guta Aisha Christine bari baherutse gusezerana imbere y'Imana mu buryo bw'ibanga yarangiza agacika. Nshimiyimana Jean Claude umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyamabuye yabwiye ikinyamakuru Umuseke ko uyu Mitabaza na Leonard yataye umugeni we nyuma y'iminsi 2 bari bamaranye agenda atamusezeye. Gitifu Nshimiyimana avuga ko uyu mugore witwa Aisha Christine yarafitanye ubukwe n'undi musore kandi ko bagombaga gusezerana imbere y'amategeko ku itariki ya 28 z'ukwezi gushize kwa gatatu, byagera ku ya 29 bagasezerana imbere y'Imana. Nshimiyimana avuga ko amakuru afite yemeza ko abo bombi ari byo batumvikanyeho noneho bituma ubukwe bupfa. Umugeni yigira inama yo gushaka undi musore bakorana ubukwe kuri izo tariki yishumbusha Mitabaza na Leonard. Amakuru avuga ko Aisha na mugenzi we batigeze bajya gusezerana ku murenge ahubwo bahitamo guhamagara pasiteri abasezeranyiriza mu rugo rwaho umukobwa yari atuye Rugobagoba mu karere ka Kamonyi. Nshimiyimana uyobora umurenge wa Nyamabuye avuga ko Aisha yageze kwa sebukwe asanga nyirabukwe amubajije niba umugabo we ntawe babonye, aramuhindukirana abaza umukazana aho yashyize umuhungu wabo. Gitifu avuga ko kugeza ubu ataramenya irengero ry'aho Mitabaza na Leonard aherereye, gusa akavuga ko hari uwababwiye ko yaba yabonetse ariko we ko atamubonye. Gitifu yagiriye inama abagiye kurushinga ko kubaka bisaba gushishoza abantu bakajya inama bashingiye ku masezerano bumvikanyeho bombi bakirinda guhubuka. Aisha Christine kuri bafungiye kuri station ya RIB iherereye mu murenge wa Nyamabuye mu gihe iperereza ririmo gukorwa. Dukomereza amakuru mu karere ka Nyanza aho umwarimu witwa Nsekanabo Iberi ubushinjacyaha burega gusambanya umunyeshuri we yaburanye abihakana akavuga ko yabyemejwe nuko yafatiweho umuhoro. Ubushinjacyaha bwawe umwanya ngo busobanure impamvu bwazanye mwarimu Iberi Nsekanabo imbere y'urukiko buvuga ko umwarimu aregwa gusambanya umwana w'umunyeshuri ngo umwana yagiye kwiyogoshesha maze mwarimu Nsekanabo aramukurikira bageze ku ishuri ribanza rya Ruyenzi riri mu murenge wa Ntyazo mu karere ka Nyanza, amujyana ku ishuri arafunga aramusambanya mutera inda. Ubushinjacyaha buvuga ko uko iminsi yashiraga umwana yumvaga atameze neza maze iwabo bamujyana kwa muganga basanga aratwite. Bamubajije uwamuteye inda ababwira ko ari mwarimu Nsekanabo Iberi. Mwarimu Nsekanabo ngo yemeye ko byacecekwa ndetse avuga ko yiteguye gufasha umunyeshuri ibibazo byose yari guhura nabyo. Ubushinjacyaha buramusabira kuburana afunzwe mu gihe iperereza rigikomeje. Mwarimu Nsekanabo ariko mu kuburana kwe yiregura avuga ko atakoze iki cyaha.
ati ubusanzwe ikigo kigira abazamu, ntabwo nari kujyana umunyeshuri mu kigo ngo abazamu boye kudufata. Ku bijyanye n'inyandiko mwarimu Iberi yiyandikiye yemera ko yateye uriya munyeshuri inda ndetse akazamufasha ibibazo azahura nabyo byose, mwarimu Iberi yavuze ko ubusanzwe nyina w'uriya munyeshuri yari umupagasi we amukorera ibiraka byo guhinga, kubagara imyaka ndetse n'ibindi. Ati nyina w'uriya munyeshuri yarampamagaye ansaba ko naziwe, maze se w'umwana asohokana umuhoro awumfatiraho antera ubwoba, ambwira ko nintemera ngo nandike ko nasambanyije umwana we anyica, ku buryo hari na nyirarume wankubise inkoni, mbona nta bundi buryo nandika ngira ngo nigobotore. Ni ibintu byari byapanzwe kuko abo bantu bari bamfitiye ishyari, babonaga ndi gutera imbere. Mwarimu Iberi yavuze ko bakimara kumufatiraho umuhoro ndetse no kumutera ubwoba yahamagaye nimero ya mukuru w'umudugudu arayibura, ahamagara nimero y'ushinzwe umutekano nayo arayibura. Bukeye ajya ku kazi yiteguye ko ari bwakurushya akajya kubarega. Ngo urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwamufatiye mu ishuri ari kwigisha, ariko yari mu nzira nawe ngo ajya kurega. Mwarimu Iberi yatawe muri yombi akekwaho gusambanya akanatera inda umwana w'imyaka 16 wiga mu mwaka wa 2 w'amashuri yisumbuye ku kigo cya Groupe Scolaire Ruyenzi mu murenge wa Ntyazo mu karere ka Nyanza. Icyakora we yigisha kuri kiriya kigo ariko mu mashuri abanza. Niba nta gihindutse, umucamanza mu rw'ibanze rwa Busasamana mu karere ka Nyanza azatangaza icyemezo ku rubanza rwa Iberi ku itariki ya 8 z'uku kwezi. Mu karere ka Musanzeho, umuturage yabyutse asanga inka ye bayitemye amaguru. Mu mudugudu wa Gahama mu kagari ka Kabeza ku murenge wa Nyange mu karere ka Musanze, umugabo witwa Dusengimana Eric yabyutse agiye mu rwuri asanga inka ye bayitemye amaguru yombi, akekwaho bari basanzwe bafitanye amakimbirane. Uwo mugabo inka ye yabanaga n'iya mugenzi we mu rwuri, akavuga ko ubwo yaraje guha inka ye ubwatsi yasanze yatemwe bikomeye, gusa ngo ibyo byose byabaye umuzamu ataharaye kubera uburwayi. Ati nasanze inka yanjye bayitemye iryamye hasi, bayitemye amaguru yombi, umurizo n'amazuru. Ndakeka ko yatemwe n'umwe mu buduheruka kugirana amakimbirane ashingiye ku bwatsi nari maze iminsi nahi mu isambu ye. Ndifuza ko hakorwa iperereza uwo basanga yaragize uruhare mu gutema iyi nka akabiryozwa. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyange Tuyisenge Vedaste avuga ko nawe amakuru yahawe n'umukuru w'umudugudu wa Gahama. Yakomeje asaba abaturage kutajya bishakira ubutabera, niba baba bakimbiranye bakegera ubuyobozi kandi bagakomeza gukora amarondo bafatanyije n'abarinzi b'imyaka kuko nibo baba bari hafi y'inzuri. Mu karere ka Burera aho abahinzi b'ibitunguru barataka kubura isoko ry'umusaruro wabo. Bamwe mu bahinzi b'ibitunguru mu karere ka Burera baravuga ko batewe igihombo n'ibitunguru bejeje bakabura isoko, nyamara ngo imbuto barayiguze ku giciro kiri hejuru, none kuri ubu umusaruro wabo ukaba uri ku giciro cyo hasi. Imirenge ikora ku birunga yo muri Burera nka Gahunga, Rugarama na Cyanika niho aba bahinzi bavuga ko baguze imbuto ku mafaranga 1500 ku kiro, none kuri ubu ngo barajya ku isoko bagasanga ibitunguru byarabaye byinshi ku buryo babona amafaranga 80 ku kiro. Niyo Nsenga Eliya mu murenge wa Gahunga ufite ibitunguru mu gasantere ka Nyirarebe yagize ati kuri ubu ibitunguru byaraduhombeye cyane kuko byeze ku bwinshi bikabura isoko. Tungurusumu nizo zagiraga isoko ariko nazo zaraguye. Turasaba ubuyobozi kudufasha kubona isoko mu tundi turere. Ubuyobozi bw'akarere ka Burera nabwo bushimangira ko ikibazo cy'isoko ry'ibitunguru by'ingeri zose muri iriya mirenge uko ari 3 gihari bitewe nuko ngo bikanze ko igihembwe cy'inga cya B ibitunguru byigeze guhenda, bigatuma benshi babihinga ku bwinshi, biza gutuma isoko riba rito nk'uko umuyobozi w'akarere Mukamana Sori nabivuga. Uyu muyobozi asaba abahinzi kujya basarura ibitunguru byeze neza bakabyanika kugira ngo bitazahura n'ubukonje bikabora, kandi ko hari igihe kigera bikabona isoko iyo byafashwe neza. Kugeza ubu mu karere ka Burera hari toni zigera kuri 250 z'ibitunguru byabuze isoko mu mirenge ya Gahunga, Rugarama na Cyanika, zikaba zareze ku buso bwa hegitari 600 nk'uko imibare itangazwa n'ubuyobozi bw'aka karere bigaragaza. Mu karere ka Karongi ho hari njyanama z'utugari n'iz'imirenge zidakora kubera insimburamubyizi. Hari bamwe mu bagize inama njyanama z'utugari n'imirenge byo mu karere ka Karongi badaterana ngo bakore inshingano zabo, abandi bagaterana inshuro ziri munsi y'izagenwe bitewe n'ikibazo cyo kudahabwa insimburamubyizi zibagenerwa. Bamwe mu bagize izo nama njyanama baganiriye na RBA bagaragaje ko ahubwo hashakwa ubundi buryo ibitekerezo byabo bitangwamo mu gihe bakabaye baterana bakabyigaho imbona nkubone. Mudahinyuka Jean Salvatore uyobora njyanama y'akagari ka Rufungo mu murenge wa Rugabano yavuze ko inama njyanama yabiheruka guterana kera. Atakenshi abajyanama ujya kubabwira ngo dukore inama batireka reka bitwaje insimburamubyizi bemerewe bakaba batayibona. Duheruka guterana turi kubaka ibiro by'akagari, ariko nyuma bagiye baza bigura intege kuko hari igihe twabatumije ngo tujye kureba bacitse ku icumu bazasanirwa inzu, ariko mu bantu 15 haje 5 gusa. Urebye ntabwo ziba pe. Mudahinyuka avuga ko mu gihe inama njyanama yari ikenewe ku kagari ntiboneke cyangwa hakaboneka bake mu bayigize, biba ngombwa ko abasanga aho bari akajya yumva ibitekerezo byabo umwe nyuma akabishyikiriza akagari. Umuyobozi w'akarere ka Karongi Muzungu Gerard yavuze ko ikibazo cy'inama njyanama zidakora uko bikwiye bakimenye bagasanga giterwa n'amikoro make y'ako karere, gusa kuri ubu ngo bari mu nzira zo kugikemura. Ati muri rusange biterwa n'ubushobozi buke bw'akarere kubera ibindi bibazo biba bihari. Twakoze inama dusanga njyanama si hose zidakora, ahubwo ntizigenda zubahiriza inshuro zigomba gute
guterana kubera ubushobozi buke. Amafaranga y'insimburamubyizi bahabwa abateganyijwe ariko ava mu misoro. Rero iyo atabonetse uko bikwiye bituma hari ibintu byinshi bidakorwa kuko ava mu ngengo y'imari y'akarere. Mu ngengo y'imari y'umwaka utaha guhera mu kwezi kwa karindwi 2025 njyanama zose zizaba zikora uko bikwiye. Amategeko agena ko abagize inama njyanama z'imirenge n'utugari baterana inshuro imwe mu mezi 2 cyangwa ikindi gihe cyose bibaye ngombwa. Mu kanya aya makuru turakomereza kuyavugwa hanze y'u Rwanda. Makuru avugwa hanze y'u Rwanda, abantu 4 baguye mu mirwano hagati ya Wazalendo na M23. Abantu 4 nibo bamaze kumenyekana ko basize ubuzima mu mirwano yabaye hagati ya Wazalendo na M23 Inyantende muri teritwari ya Kabare mu majyepfo ya Bukavu ho muri Kivu y'amajyepfo, nkuko amakuru aturuka muri ako gace bivuga. Mu bapfuye arimo abasivile 2 imirambo yabo yatoraguwe kandi gashyingurwa. Indi mirambo 2 y'abarwanyi yo ikomeje kuguma mu gihuru hafi y'umuhanda uhuza Bukavu na Uvira nkuko inkuru ya Media Congo akadomonet bivuga. Abatuye Nyangezi centre bivugwa ko bafite ubwoba kandi badatinyuka kuva mu ngo zabo kubera ibisasu bya bombe byakajije umurego. Bamwe mu baturage bamaze icyumweru bimuka bahunga, ariko imirwano yo kuwa kabiri yahungishije abantu benshi cyane muri centre y'ubucuruzi ya Munyi. Hari umuturage wahisemo kwifungirana mu rugo umaze iminsi 2 adasohoka, akavuga ko akomeje kubona imirambo mu muhanda. Naho MONUSCO yo ishobora gusubira muri Kivu y'amajyepfo nubwo ishinjwa kudatanga umusaruro. Ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO zishobora gusubira mu ntara ya Kivu y'amajyepfo nubwo zishinjwa kudatanga umusaruro. Izi ngabo zavuye muri Kivu y'amajyepfo mu kwa 4 kwa 2024 muri gahunda ya Kongo yo kuva muri icyo gihugu mu byiciro. Uwo mwaka agombaga gushira n'izari muri Kivu y'amajyaruguru zitashye hashingiye ku bwumvikane bwa Loni n'ubutegetsi bw'iki gihugu. Ubwo abarwanyi ba M23 bakomezaga gufata ibice byinshi bya Kivu y'amajyaruguru, leta ya Kongo yemereye ingabo za MONUSCO kuguma muri iyi ntara na nyuma y'uwo mwaka. Ubwo ingabo za MONUSCO zari ziri muri Kivu y'amajyepfo, ubutumwa bwazo muri Kongo muri rusange bwashorwagamo ingengo y'imari ya miliyoni 918 z'amadolari y'Amerika, ariko nyuma yaho igezwa kuri miliyoni 145 z'amadolari. Loni yohereje muri Kivu y'amajyepfo impuguke kugira ngo zirebe niba hari impinduka nziza zabayeho mu rwego rw'umutekano nyuma y'ingabo za MONUSCO zihavuye. Raporo y'izi mpuguke niyo Loni yateganyaga gushingiraho mu kwemeza niba iyi ntara yasubizwamo ingabo cyangwa se niba ibikorwa byo kuzicyura byakomeza, ariko imbere y'akanama ka Loni gashinzwe uburenganzira bwa muntu, imwe mu mpuguke zoherejwe kugenzura umutekano muri Kivu y'amajyepfo, Besole Rene Bagoro, yagaragaje ko umusanzu wa MONUSCO gikenewe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bagoro yagaragaje ko bikwiye ko ingabo za MONUSCO zisubira muri Kivu y'amajyepfo. MONUSCO yatangiye inshingano zayo mu 1999 ikitwa MONUC kugira ngo ibungabunge umutekano wahungabanywaga n'imitwe yitwaje intwaro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu ifite muri Kongo ingabo zirenga 11,011 n'impuguke mu bya gisirikare zirenga 600. Nibwo butumwa bw'umuryango w'abibumbye bushorwamo amafaranga menshi ariko butatanze umusaruro bwari bwitezweho mu myaka 26 bumaze kuva bwatangira. Algeria yo yarashe drone y'igisirikare cya Mali. Algeria yarashe drone y'ingabo za Mali ku mupaka uhuza ibihugu byombi. Mu itangazo rigena abanyamakuru ryashyizwe ahagaragara, igisirikare cya Mali cyababajwe no gutakaza indege itagira umupilote nkuko RFI bivuga. Bivugwa ko iyi drone yaguye hafi ya Tinzouatene mu karere ka Kidal ku butaka bwa Mali. Ku ruhande rwayo Minisiteri y'Ingabo ya Algeria mu itangazo yashyize ahagaragara yavuze ko habaye gutahura no kurimbura iyi drone nkuko Algeria bivuga yari yinjiye mu kirere cy'iki gihugu. Bamako ntacyo yavuze kuri iki kirego, gusa umwe mu bashinzwe umutekano muri Mali yagize ati turimo kugerageza kumva uko byagenze. Yongeyeho ko indege itagira abapilote yaguye ku ruhande rw'umupaka wa Mali asa nk'ushaka kwerekana ko yarasiwe mu kirere cya Mali. Na gihugu cya Hongiriya kikaba n'ikinyamuryango cya ICC kirengagije impapuro z'urwo rukiko cyakira Benjamin Netanyahu, minisitiri w'intebe wa Israel. Minisitiri w'intebe wa Hongiriya Viktor Orban yasobanuye neza ko igihugu cye kitazubahiriza umwanzuro w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha wo guta muri yombi minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu yerekeje muri Hongiriya mu ruzinduko rw'iminsi 4 yirengagije icyemezo cya ICC cyo kumuta muri yombi kubera ibyashinjwa by'intambara yakoreye muri Gaza. Hongiriya nk'umunyamuryango wa ICC isabwa gufata no gutanga umuntu wese washyiriweho impapuro zimuta muri yombi. Cyakora Viktor Orban yasobanuye ko icyo cyemezo kuri Netanyahu kitazubahirizwa. Netanyahu yarayahuye na Viktor Orban i Budapest ku mugoroba wo kuwa gatatu. Uru ni uruzinduko rwa kabiri Netanyahu akoreye mu mahanga kuva ICC yatanga impapuro zo kumuta muri yombi we n'uwahoze ari minisitiri w'ingabo Yoav Gallant. ICC yatanze impapuro zo guta muri yombi abo bagabo nyuma yo gusuzuma impamvu zifatika zemeza ko Netanyahu na Gallant bagambiriye kubuza abaturage b'abasivile muri Gaza kugera ku bintu by'ibanze bituma babaho. Ibyo birimo ubuvuzi, amazi n'amashanyarazi, ariko Israel ivuga ko ibyo birego byose bishingiye ku mpamvu za politike kandi bidafite ishingiro. Naho ku nshuro ya mbere nyuma y'intambara y'isi Ubudage bugiye kugira ingabo mu mahanga. Ibiro ntaramakuru by'abanyamerika byatangaje ko bizaba bibaye ubwa mbere nyuma y'igihe kirekire Ubudage bwohereje abasirikare b'Abadage mu kindi gihugu kuva intambara kabiri isi yose yarangira.
Ubudage bwavuze ko ku bufatanye bwa Lithuania ku bw'umutekano w'Uburayi bagiye koherezayo ingabo nk'ikimenyetso cyerekana ko Ubudage bwiyemeje kongera kurengera amahoro n'ubwisanzure amwe n'abafatanyabikorwa babwo. Igitero cy'Uburusiya muri Ukraine cyateje kwiyongera kw'amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare ndetse n'amafaranga akoreshwa mu bwirinzi mu bihugu by'Uburayi ariyongera. Minisitiri w'ingabo w'Ubudage Boris Pistorius yagize ati hamwe na brigade yacu yiteguye intambara tugiye gufata inshingano z'ubuyobozi ku ruhande rw'uburasirazuba bwa OTAN. Na Amerika yo yahakanye ibyo guhagarika Elon Musk ku mirimo yihariye yahawe na Donald Trump. Ibiro bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump byahakanye amakuru avuga ko umuherwe Elon Musk azahagarikwa vuba ku mirimo yihariye yahawe na Donald Trump. Kuva mu kwa mbere k'uyu mwaka, Musk na Steve Davis bayobora urwego rushya rushinzwe kugabanya amafaranga leta ikoresha mu buryo budakwiye rwahawe izina rya Doge. Uru rwego rugaragaza ko kuva rwatangira imirimo kugeza ku itariki ya 2 z'uku kwa kane rumaze kuzigamira leta miliyoni 140 z'amadolari binyuze mu kugabanya amafaranga ari gukoreshwa, gusesa amasezerano no kugabanya abakozi bagera ku 200,000. Mu gihe byari biteganyijwe ko imirimo yihariye ya Musk izarangira mu kwezi kwa gatanu, ibinyamakuru byo muri Amerika birimo Politico na ABC News byatangaje ko Trump yamenyesheje abagize guverinoma ko uyu muherwe agiye guhagarikwa. Umuvugizi w'ibiro bya Perezida wa Amerika ariko Caroline Leavitt yahakanye aya makuru asobanura ko Trump yemereye Musk ko azava muri izi nshingano mu gihe akazi Doge ifite kazaba karangiye. Imirimo ya Doge izakomeza kugeza ku itariki ya 4 z'ukwa karindwi 2026. Tariki ya 10 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka, umunyamakuru yabaje Musk niba yifuza gukomeza kuyobora uru rwego no mu wundi mwaka, asubiza ko ariko abitekereza. Uburusiya na Amerika byo bigiye kuganirira i Washington. Umuvugizi w'ibiro bya Perezida w'Uburusiya Dmitry Peskov yatangaje ko Kirill Dmitriev usanzwe ari intumwa ya Perezida Vladimir Putin mu by'ubukungu agiye kujya muri Amerika mu biganiro bizamuhuza n'intumwa ya Donald Trump Steve Witkoff. Kirill na Witkoff muri iyi minsi bari kugira uruhare rukomeye mu gukemura ibibazo by'intambara muri Ukraine. Bazahura rero hagamijwe guteza imbere umubano w'ibihugu byombi no guhagarika iyo ntambara imaze hafi imyaka 3. Bivugwa ko izi ntumwa z'ibi bihugu byombi zizaganira mu mpera z'iki cyumweru. Aganira n'itangazamakuru, Dmitry Peskov yabajijwe ku bijyanye n'uruzinduko rw'intumwa ya Putin muri Amerika, avuga ko uruzinduko nk'urwo rushoboka, cyakora yirinda gutangaza byinshi kuri rwo ndetse ntiyigeze avuga itariki bizaberaho. Gusa yashimangiye ko Amerika n'Uburusiya bikomeje kuganira mu buryo bwa diplomasi ku bibazo by'intambara yo muri Ukraine. Uburusiya bwakunze kugaragaza ko kugira ngo intambara yo muri Ukraine ihagarare hakwiye kwitabwa ku mpamvu muzizi iyo ntambara, harimo no kwirinda ko Ukraine yajya muri OTAN kuko Moscow ibona ko byahungabanya umutekano wayo. Dusoreza aya makuru kuri Jean-Claude Van Damme ukurikiranweho gusambanya abagore 5 b'Abanyaromaniya. Jean-Claude Van Damme wamamaye muri sinema ku isi yose akurikiranweho ibyaha byo gusambanyiriza abagore 5 b'Abanyaromaniya mu birori yari yateguye mu Bufaransa. Urwego rushinzwe iperereza ku byaha by'iterabwoba n'ubugizi bwa nabi muri Romania rwakiriye ikirego kiregwamo Jean-Claude Van Damme w'imyaka 64 ashinjwa kuryamana n'abagore 5 b'abanyamideli abizi neza ko bacurujwe n'itsinda riyobowe na Morel Bolela risanzwe rizwiho gucuruza abantu. Jean-Claude Van Damme akekwaho ko yakiriye abagore 5 b'Abanyaromaniya nk'impano kandi akaba yarazi neza ko baturutse mu itsinda ry'abacuruza abantu. Umwe mu bagore wari uhari ubwo byabaga mu birori byateguwe na Van Damme mu mujyi wa Cannes mu Bufaransa yabwiye abashinjacyaha ibyo babonye bituma iperereza ritangira kuri iki kibazo. Kugira ngo urubanza rukomeze, urukiko rw'ikirenga mu Bufaransa rugomba kwemeza ko ibyo birego byakirwa kandi abayagize uruhare muri iki kibazo bagatumizwa muri Romania kugira ngo batange ubuhamya. Jean-Claude Van Damme yatangiye kumenyekana muri sinema binyuze muri filime yitwa Bloodsport yagiye hanze mu 1988, akomereza muri filime zakunzwe nka Kickboxer, Double Impact, The Expendables 2 n'izindi zitandukanye. Aheruka kugaragara mu yitwa Minions, Rise of Gru yo mu 2022 na The Guard nayo mu 2025. Iyi nkuru ya Van Damme ukurikiranwa gusambanya abagore 5 b'Abanyaromaniya niyo dusoreje amakuru ari kugarukwaho. Reka mbashimire ko mwari muyakurikiye, bararikire gukomeza kureba ibindi biganiro bikuru rubuga. Mugira amahoro.